Книга «Секрет», часть 29. Чтобы притянуть к себе оптимальный вес и совершенное тело, используйте процесс творения, пройдите 3 шага. Чтобы притянуть к себе оптимальный вес и совершенное тело. Çəkmək üçün özünüzə ən ideal olan çəkini və kamil, mükəmməl, yəni nöqsansız, совершенное тело bu deməkdir, nöqsansız bədəni используйте процесс творения. Yaratma prosesini istifadə edin. Пройдите 3 шага. 3 addımı keçin. Шаг 1. İlk addım. Попросите. Xahiş edin, isteyin. Выясните, какой вес вы хотите иметь. Aydınlaşdırın. Hansı çəkini siz istəyirsiniz? Hansı çəkidə olmağı? Мысленно вообразите, как вы будете выглядеть, когда обретете оптимальный вес. Мысленно вообразите. Düşüncə olaraq, yəni fikrinizdə вообразите, yəni xəyallığını qurun artıq onun. Как вы будете выглядеть, necə siz görsənəcəksiniz, когда обретете оптимальный вес. Haçan ki ideal çəkini əldə edəcəksiniz. Если у вас есть ваши фотографии в таком состоянии, достаньте их и почаще на них смотрите. Если у вас есть ваши фотографии в таком состоянии, əgər sizin bu vəziyyətdə olan şəkilləriniz varsa, достаньте их, onları götürün и почаще на них смотрите. Və daha tez-tez onlara baxın. Если у вас нет своих фотографий, найдите изображение тела, которое вам хотелось бы иметь, и смотрите на него. Если у вас нет своих фотографий, əgər sizin öz şəkilləriniz yoxdursa, найдите изображение тела, tapın bədən rəsmi, которое вам хотелось бы иметь. Hansı ki siz istəyərdiniz, yəni o bədən formasını istəyərdiniz. И смотрите на него və ona baxın. Шаг 2. Поверьте. İkinci addım. İnanın. Вы должны верить, что вы получите свое, что желанный вес уже ваш. Вы должны верить, siz inanmalısınız ki вы получите свое, siz özünüzünkünü, yəni öz istəyinizi alacaqsınız. Желанный вес уже вас. Arzuladığınız çəki artıq sizindir. Ведите себя так, будто вы уже достигли оптимального веса. Ведите себя так, özünüzü elə aparın ki, будто, sanki, вы уже достигли, siz artıq çatmışsınız, əldə etmişsiniz оптимального веса. İdeal çəkinizi. Достичь feilindən sonra həmişə родительный падеж gəlir. Yəni nəyə çatmaq, nəyə əldə etmək. Вам нужно увидеть, что вы уже приближаетесь к этому весу. Вам нужно увидеть, что sizə görmək lazımdır ki, вы уже, siz artıq приближаетесь к этому весу. Yaxınlaşırsınız bu çəkiyə. Запишите свой идеальный вес на бумажке и приклейте эту бумажку поверх шкалы весов, а лучше вообще не взвешивайтесь. Запишите свой идеальный вес на бумажке. Qeyd edin öz ideal vesinizi, çəkinizi bir kağız parçasında. И приклейте эту бумажку və yapışdırın bu kağız parçasını поверх шкалы весов. Tərəzinin yuxarı, şkalasının yuxarısına, yəni yapışdırın. А лучше вообще не взвешивайтесь. Amma ən yaxşısı ümumiyyətlə heç özünüzü çəkməyin. Пусть ваши мысли, слова и действия не противоречат тому, о чем вы попросили. Qoy ваши мысли, sizin düşüncələriniz, sözləriniz və hərəkətləriniz не противоречат тому, qarşı gəlməsin, zid təşkil etməsin, о чем вы попросили. Nəyi siz
xahiş etmisiniz, nəyi istəmisinizsə onunla zid gəlməsin. Protivarechit feilindən sonra həmişə dativni падеж gəlir. Ona görə burada тому istifadə olunub. Не покупайте одежду вашего нынешнего размера. Не покупайте одежду, almayın geyimi sizin indiki ölçünüzdə olan, yəni sizin indiki ölçünüzdə olan geyimi almayın. Всю силу веры сосредоточьтесь на новой одежде, которую хотите покупать. Всю силу веры sosredotочьтесь. Bütün inam gücünüzü fokuslayın, toplayın на новой одежде, təzə geyimdə, которую хотите покупать, hansını ki almaq istəyirsiniz. Притягивание оптимального веса то же самое, что заказ по каталогу Вселенной. Притягивание оптимального веса, ideal çəkinin özünüzə tərəf çəkməyiniz, то же самое, eyni şeydir, что заказ по каталогу Вселенной. Kainatın kataloqunda olunan sifarişlə, yəni eynidir. Вы просматриваете каталог, выбираете вес, отправляете заказ, а затем его вам доставляют. Вы просматриваете каталог, siz kataloga baxırsınız, выбираете вес, çəkini seçirsiniz, отправляете заказ, sifarişinizi göndərirsiniz, а затем его вам доставляют. Ardıca isə onu sizə çatdırırlar. Начните сознательно искать людей, обладающих идеальными в вашем представлении телами и восхищайтесь ими. Начните сознательно искать людей. Başlayın şuurlu şəkildə insanlar axtarmağa, hansılar ki, обладающих идеальными в вашем представлении, sizin təsəvvürünüzdə olan ideal bədənə sahib olan insanları и восхищайтесь ими və onlardan heyranlıq duyun. Ищите таких людей и помните, когда вы чувствуете восхищение, глядя на совершенные тела, вы притягиваете это совершенство к себе. Ищите таких людей и помните. Bu cür insanları axtarın və xatırlayın, yadınızda olsun. Когда вы чувствуете восхищение, haçan ki siz heyranlıq hiss edirsiniz, глядя на совершенные тела, mükəmməl, nöqsansız bədənlərə baxaraq, haçan ki heyranlıq hiss edirsiniz, вы притягиваете это совершенство к себе. Siz çəkirsiniz bu mükəmməlliyi özünüzə. Если вы встречаете людей с излишним весом, постарайтесь поменьше смотреть на них и немедленно переключайте разум на образ вашего идеального тела и старайтесь его хорошенько прочувствовать. Если вы встречаете людей с излишним весом, əgər siz rast gəlirsinizsə artıq çəkili insanlara, постарайтесь поменьше смотреть на них. Çalışın, çox az, daha az baxın onlara. И немедленно переключайте разум və dərhal öz ağlınızı переключайте на образ вашего идеального тела. Sizin ideal bədən obrazınıza öz ağlınızı keçirdin. Yəni, dərhal onu düşünməyə keçin. И старайтесь его хорошенько прочувствовать. Və çalışın onu yaxşıca hiss edəsiniz. Yəni, hiss olaraq keçirdəsiniz. Шаг 3. Примите. Üçüncü addım. Qəbul edin. Вы должны пребывать в хорошем настроении. Siz yaxşı əhval-ruhiyyədə olmalısınız. Вы должны нравиться себе, получать удовольствие от собственного тела. Вы должны nравиться себе. Siz özünüzün xoşunuza gəlməlisiniz. Получать удовольствие, zövq almalısınız от собственного тела. Öz bədəninizdən. Это важно, потому что вы не сможете притянуть к себе оптимальный вес, если сейчас плохо думаете о своем теле. Это важно, bu vacibdir, потому что
вы не sможете притянуть к себе оптимальный вес. Ona görə ki, siz çəkə bilməyəcəksiniz özünüzə ideal istədiyiniz uyğun çəkini, если сейчас плохо думаете о своем теле. Əgər indi siz pis düşünürsünüzsə öz bədəniniz haqqında. Негативное отношение к собственному телу чрезвычайно мощное чувство, и оно будет притягивать к вам множество отрицательных эмоций по этому поводу. Негативное отношение к собственному телу, negativ münasibət öz bədəninə чрезвычайно мощное чувство, həddindən artıq güclü bir hissdir. И оно будет притягивать к вам və o başlayacaq sizə çəkməyə, çəkəcək sizə, daha doğrusu, множество отрицательных эмоций по этому поводу. Çox sayda bu səbəblə olan negativ эмоциялары. Если вы постоянно критикуете свое тело и находите в нем изъяны, вы никогда не сможете его изменить. Зато легко притянете еще больше излишнего веса. Если вы постоянно критикуете свое тело, əgər siz həmişə öz bədəninizi tənqid edirsinizsə и находите в нем изъяны və tapırsınız onda nöqsanlar, вы никогда не сможете его изменить. Siz heç vaxt onu dəyişməyi bacarmayacaqsınız. Зато легко притянете еще больше излишнего веса. Bununla belə, buna baxmayaraq, zato sözünün tərcüməsini tapa bilmirik heç cür. Çox rahat özünüzə çəkəcəksiniz, daha çox artıq çəkini. Восхищайтесь, хвалите и благословляйте каждый квадратный сантиметр вашего тела. Восхищайтесь, heyranlıq duyun, хвалите, tərifləyin и благословляйте. Bu söz xeyir dua verməkdə həm də bəyənmək deməkdir. Bəyənin каждый квадратный сантиметр вашего тела. Bədəninizin hər bir kvadrat santimetrini. Думайте о его совершенстве. Onun kamilliyi, nöqsansızlığı barəsində düşünün. Когда ваши мысли сосредоточены на совершенстве вашего тела, когда вы наслаждаетесь им, вы настраиваетесь на частоту оптимального веса и притягиваете к себе совершенство. Когда ваши мысли сосредоточены на совершенстве вашего tela. Haçan ki sizin düşüncələriniz fokuslanıb, cəmlənib, sizin bədəninizin mükəmməlliyində, kamilliyində, когда вы наслаждаетесь им, haçan ki siz onunla, yəni bədəninizdən zövq alırsınız, вы настраиваетесь, siz köklənirsiniz на частоту оптимального веса, ideal çəkinin tezliyinə köklənirsiniz и притягиваете к себе совершенство və bu nöqsansızlığı, mükəmməlliyi özünüzə çəkirsiniz. Олес Отлис в одной из своих книг дает замечательный совет по поводу еды. Олес öz kitablarının birində dает замечательный совет, möhtəşəm bir yemək haqqında. Он рекомендует во время еды целиком сосредотачиваться на процессе пережевывания пищи. Он рекомендует, o tövsiyə edir во время еды, yemək vaxtı целиком сосредотачиваться, bütünlüklə fokuslanmaq, fikrini cəmləməyi на процессе пережевывания пищи, qidanın çeynənməsi prosesində fokuslanmağı. Думайте о текущем моменте. Фокусируйтесь на еде и не позволяйте разуму отвлекаться ни на что другое. Думайте о tекущем momente. Hal-hazırda olan an haqqında düşünün. Fokusiруйтесь на еде. Yeməkdə fokuslanın. И не позволяйте разуму və zehninizə icazə verməyin отвлекаться. Fikri yayınmağa icazə verməyin. Ни на что другое. Başqa bir şeyə. Присутствуйте в своем теле сейчас.
наслаждайтесь всеми ощущениями пережевывания и проглатывания пищи. Присутствуйте в своем теле сейчас. Bu an üçün, yəni indi öz bədəninizdə var olun. Наслаждайтесь всеми ощущениями пережевывания и проглатывания пищи. Zövq alın bütün hissləri ilə çeynəmənin və qidanı çeynəmənin və udmanın hissləri ilə bütünlüklə, bütün bu hisslərlə zövq alın. Попробуйте сделать так в следующий раз, когда будете есть. Yoxlayın bu cür etməyə gələn dəfə, haçan ki yemək yeyəcəksiniz. Когда вы полностью присутствуете в своем теле во время еды, запах пищи чувствуется великолепно. Когда вы полностью присутствуете в своем теле во время еды, haçan ki siz yemək vaxtı bütünlüklə öz bədəninizdə var olursunuz, запах пищи, yeməyin ətri чувствуется великолепно. Hiss olunur möhtəşəm şəkildə. Когда вы позволяете своему разуму отвлекаться, аромат практически исчезает. Когда вы позволяете своему разуму, haçan ki siz öz zehninizə icazə verirsiniz, отвлекаться, yayınmağa, аромат практически исчезает. Ətir sadəcə olaraq itir gedir. Я убеждена, что если мы научимся во время еды сосредоточиться на настоящем моменте и концентрироваться на удовольствии от процесса, пища будет идеально усваиваться. И в итоге этого наши тела обязательно станут совершенными. Я убеждена, что mən əminəm ki, если мы научимся во время еды сосредоточиться на настоящем моменте, əgər biz öyrənsək, yemək vaxtı fikrimizi cəmləməyi hal-hazırki anda и концентрироваться на удовольствии от процесса və prosesdən alınan zövqün, ləzzətin üzərində, yəni yenə də fikrimizi kökləsək, pişə будет идеально усваиваться. Qida ideal şəkildə həzm olunacaq. И в итоге этого və bunun nəticəsində наши тела, bizim bədənlərimiz обязательно станут совершенными. Mütləq nöqsansız, mükəmməl olacaq. История моего собственного излишнего веса закончилась вот чем. История моего собственного излишнего веса. Mənim öz artıq çəkimin hekayəsi закончилась вот чем. Baxın nə ilə bitdi. Сейчас я постоянно вешу 52 килограмма и могу есть все, что хочу. Сейчас я постоянно вешу 52 килограмма. Hal-hazırda mənim çəkim həmişə 52 kiloqramdır. Veşu çəkilirəm deməkdir, amma bu biz belə demirik. Azərbaycan dilində, rus dilində bunu feillə deyirik. Biz Azərbaycanca tərcümə edirik ki, indi mənim çəkim həmişə 52 kiloqramdadır. И могу есть все, что хочу. Və nə istəyirəmsə hamısını yeyə bilirəm. Так что сосредоточьтесь на идеальном весе. Budur ki, fikrinizi cəmləyin, fokuslanın ideal çəkiyə.